Se so for hu ba asema na nyoko so for be kan ya. Se mo amoko papa bu so ba se dem ni be ku ase. Me no omo manu cocaine and nanti for so many good years. You can never tell me say me ko cocaine. You can never. Se me chini me pebi na anu da me pebi na anu. Who tasty e na mo unti na wan to aso bi. Me tasty po na ma kwa ho. Who tasty e na mo. Me tasty po. I'm not a fool. O ma nanti a wan heli. Me heli say me Jimmy. Smell plan fa wo. Debi. O no ma ya. Me ba to ana fu ni bia ya shawo. Ona fu ni ba bia ya shawo. E ko yo no be bia ya shawo. E ko yo no be bia no uni. If you can't tell you, no be can. O mo na shawo. Madam. Me say, e can fo be bia no na. O mo ya shawo for. If you dey for be so mo. You no be can so ya shawo ni. Me na say. Me na for me mo akwaba e de ba e too much GHSO social media trend. And now when you go so I will share media any empress and then me studio hand mo say aye come. Esan say abrantia come bi aba maintain wa ha me ne no han. Ene de be ye boot me so na mini boot in am de akontopa na so me say ane me comfort ase nti obedi me kon e de amamme. Eye Rev.Owusu Bempah ne prophecy a ena mountain so na manfo bebre na etwe ne sre ne abasa say papa we die ne nkwamsha dodo na e ya tro esan say 2016 nkwamsha obehye e de ma na do dankwa ekufu ado e ba mu nti na de bo ne ho nsam na ne na mom ni ohunu nya sa na ohunu hwe MPP for IDP chi no yi obehye ho nkwam say ya diki na say de ba bi ode fa no kra de kamya ye say asa o ya afom kwan na no nti e na manya eye ne kasamafo wa ha ne say ba papa Owusu Bempah izekajai uyi papa we free ho no mo a na obi anyu ho no mo a odifend papa yi e ma ne to asom anu nti eno e na mene no e ba bedi enkomo na nsa na no ma me twa me husima emra me ba madan na di e de atrew mesanso ema akwaba menim say why very very anxious a person hu onipa meka ne ho asem na nso ansa na no fa comment efa ya comment section na se na making kan efa ma na like na share na for front so ensa entimi enka bi and me was person papa Theophilus Anan aka Mario Sini Training otisini ase na otwa sini enso me mo akwa Me just me aba. Me bia bo ko de. Oh nyamnya dum. Ya tin komi ko ade na. Da wo be kura poma no. Da wo be da besole. Na ye be ka che se na de tuo. Wo nan ba ko abeka ho ni ele poma. Sa da no be ye de. Enyanduro. Enyasun kwanduro sisia. Mi amehu onyanya wadwen sa wo go. Na me ada mewu no hye behye. Ada mewu hye behye. Never grow old. So ujina so ani. Say akokra de wan abrewa pa na obo. Eno no a. Wo hwe ohun so yi na udi no kre. Yeah, no wan fa nkofo ho tan an hye mu a. Sa na nyame ye. Okay. Ne nyame hira. Amen. Amen. So mo industry no mo e kosen. Oh, you go so kakrakra. Kakrakra say maybe na di nkom ka che say kokko man e be sorry na e sorry nso. Yeah, you want to be more dance say. Kakrakra. Kanya no. Na mo e ya Ghana movie award na nso no. And also beba bi. Oh, beba. Beba Fred Nyama mu be kan yo mo boom, but this time we so no na be sign so people for na be gia dia. People be cast of bia provided say be koyi na push the industry forward. Say you hu ni self favoritism e wo mu dos no enti no. Wo hwa na say esia ba biem na so no an obesia ya. Say na ka fa so ye no. Sister, whatever you do, ankwa ma obi a dia ankwa ma no be kasa. Dia koma no obe praise. It is a football. Okay. Referee no gina fifi no. Odi match no. Team obe win no. Say e twa no. Say e show red card do. We efie chi ni abofo. Iti no. Say ankwa ma wonko ade de obe wi e koma wa. Okay. No agina hye ho sa na de ko. Bia be wi e be kan wasem. Ai na ye kan ho asem ni e ba o papa prophecy ni so. Eye nkom sha aba bontin eye wiki mu nyina mamanfo eka bie na wasi o papa nkom sha die we di ase ensisi so ase we die opa bibia ka
Ope bibi dia he na de. Uhu ne sen. Omo ankwa ma no mu ye didi. Ana said. Mami nchia before na yenda omase. Too much so na minchia Papa Owusu Bempah, doctor Ewiyembrem nyame eyi ama the nation prophet. Na minchia Bishop Adonti Boatin. Ya no so wodi Ghana din nyame din ya onwade US. June there ni birthday baso kaka na ebetinsem nyame engosa ni nyame shira baso. Grade satifu so Belgium. I woni enkolani na edem jifa na Betty bichichi amu na Esinam enso ka ho bichichi amu na Mr. Match USA woni oyire mama happy Mother's Day. I belated here, but it's for you. Sister, Yes. so watamfu sawasa osachia. So watamfu sawasa osach echiam. Okay, so what you say? Say penny pakro na sema. Okay. Do be bien me be ofe. Okay. Do be ka bien wa be atum. Nyame fe Papa Owusu Bempah no bien me no mu nyina ho. Ana minim dia papa no dia yenkofo mo tan no kwa but ewiase ko bia do wadie. Okay. Ewiase bia kaso pe wasema adie. Ono ogusu ko nanim tin nyame ehira no nyame bidja ne nsa me de kura se nansi na tamfo no mu di na tem na o mu na asa so atani freeze no so wo social media Ebi ni hwan o say ebi ni hwan me ba o me pese me bodi okay me pese me bodi okay but me say na tamfo na omo ne nam social media na ye bo omo pa so mu di na tem omo yese omo nka say confess okay say twato so no mu twato papa ne so na say nyame wo wafa nkunimdie ho ma de bia yesu nyame so hu ntokwa ko a onku bi ma na hu asem ka onka bi ma enyoma bebre esisi a say ye titi no ye de ba dadie mu a kanya ebobu Jesus na suafo Peter na se ka hye no meboa say ye ne e na obofo ana Papa Owusu Bempah ana obi nim ana obi asori ba bi se kan hye no ho a ke Christopher be ka say hey yenti bi da okay but Jesus no mo sum no na na suani ba ko de se kan hye no ho ada Peter na odo ana Peter na osunsina ka ton ana se kan hye no enu mpo o ma yikom Bible ti edi akire by yembre ma ye ebi sidi a eni nipa ko no e devil okay nyame wo kwan a ofa so ye ni nyoma prophecy bia papa ne beka bia ebem who say Mr. Timika say watafo sa wasa osachia no won so makoyi 2016 nko a say no kan ye ebem omo muka say na they should bow their heads down in shame omo ni na ewuo omo mpe papa na semti no akoko besa da enya kroma fe da okay eno mu dwo omo num omo pom so ko hye nkom ni bi omo ko hye nkom ni bi so munya difo omo ye do they should shut up if you are not prophet na ye ka prophetic in sama shut up edu so de so a so you carpenter and then you talk about your carpentry we are soldier and you talk about your soldier we are police and talk about your police but if you have no idea about prophecy that's will be man the prophecy shut up come on tum because nyankopon the ope e na oye ya wo sofo a ebia odi awaresem okay ya wo sofo a ebia odi emsuasem okay ya wo sofo ebia court sem kra de ko na on the exacto so ke kan nyoma bia court case na be ye gim okay whatever it is ebia obenya utie gim sanso so e na nyankopon yi Papa Owusu Bempah de si was nation prophet a no so wadom na political ehun nyoma ono so oka political and commission that is the issue okay no ko Bible e tell me say Christopher me nyatwe unum say go for free ha ko Israel eko etwa print ticket eso eti pesca print ticket ko Israel so ko worship Blackstone na ebi so kemfo so come make ko
But say ahananka you because of worship black story come say eh some nyoma. Okay. I then the Christo for months and William Musi. Munim dia mope. It's will be 2 years so them 20 years then issue about who my because they be out in so them. Ye judge prophetic work in matter of prophets. If you don't have idea, who how evangelist so can you understand? And now na will preach. It is if you don't have prophecy, shut up and not do learn. Or time no time papa no. And normal force why fabricating yoma and the two papa no so. And come sharp papa ni say na abem na abem. Even Bible cry and prophets more Bible mu. E mo how say come ambem. Yeah, but nani na Nyankopon person ka kire wo say ono ni awrade no. De ope and no ye no woni mrem. Nyame betuma ka kire wo say hey Mordecai kwa ha. Naaman fa ha. You say. Later on Nyame to me say sanadwe. Nyame to me say sanadwe. It you know, and no one be wa say na so go ka say alcohol enye bone. Say behwe and na ye na so for that but your core Bible mu no otum say do kan na ye I said too much of everything. It's bad. If you are in the crowd na show so be one asa kwa no what it and yet it in your mother wa papa ne ka ne ho time any poor mum penasem and I don't blame them because who say politics ejuma nyame suma so mbe no political it na go so ama no ready ekuta na still ogina ne na so enti o person o chere say ni ministry no nyame de number say ono mefa political line. That is the issue. Okay. Sure. Unim, the first time Papa Owusu Bempah share come na Ekumase. Ogina santifom na share come say JJ ebewini. That time na JJ fi soldier lie eba democratic ama obi no also penya no ogina that time friend guy say eh na say na okay no go fast say we abo. O say na nyame aka kire me say na me hu no. Aba so JJ wini. Okay. Kufuor time the same thing. Atoms the same thing. But there a young go 4 years say what when you know see was say also no ba Akufo do say no matter what upon all prophecy near the adna nyame say na or personally upon another say it whatever it is obedi amanana do hwe me ne wo ka say MPP fo bi be kan come on ben anado be kan kra ohu they will testify say papa we so kin who feel anado hu ngwa you see what will happen in Ghana. What they say so mutie say me boa they will come out. And so no MPP pastor na say onye MPP pastor say makacho say waka bia ma JD amana bem waka bia ma Tamils amana bem so MPP pastor go come out. But people see it say or share the raining season no no season na ye wo no ne ekọ na wo di. That is your mind. It is so season no na say I feel we dey be kwa ma NDC not their afa ho because of the political items and I say bibia obenya enti bibi ben items ben kind political items political links say all the day enu na ebi hu ni say te say ne IDP chi na ye de ne call remind for 1 week or de yale ye de no ye man billing enu achi ni prophecy obaye no or be kan say ya di key no e de free oson nsem which means say people see e dey ya di key never oson nsem they say na MPP be free so and which means that people see say papa ne kasa what time no one time no listen to papa no attentively. I say Lumba abon no. So who ye Lumba fan? Obeka 70 West. Okay. But Lumba fan no. Ye transi ye tu Lumba no ma. Ye tu atrase. Okay. Se wo mpe papa na sema utie na o start ye na na iwaju mu nkwase asem. Okay. But se wo pe na sem na se o kasa na the nyansa editia. Because o make sense. O ka say age ewo MPP sem. One can say the ama NDC. One can say the ama NDC. It's almost how they say. Say, but do I made the mass CPP so the one GGO. And then, and the current prophecy, no, na CCA, or Tressa Key, no, baby, I bedding in some.
na was say onipa o deserve no I was so you be a obey nyame any ade no then I want to and what dear benti and a woman say a man for do na enyina so obey wo gina so e ma won fam papa na say wonim say and I make say because of politics into you no move from de na e be pa na say oh one penasem kra you be na to duane man papa ni okay and I'm ka say wi ase so nipa nyina kra do wadie yasem nipa nyina do yasem it your country be some papa na say but so we na akomam na we na say papa de oye no so finyamio enye na abo no ena enye na afre no enye na abo no enye na prophecy no ade ba no say finyamio o living a life ogusu shem kom no me unu say enye ono kwa na kan ya me na me di kan akasa say last year say now if you want to win election in Ghana here come and see Papa Owusu Bempah na me di kan aka. Okay. Say if you want to win election in Ghana here, Blana Papa no, share unim. As our plan says, you started prophetic nana. Me kwada ka meche me papa. Share Bible mu won. Okay. Je won kofo bi a Yakobon ma omo anointing kofo. E mo mu benya position. It's because say e wo be bia Yakobon de bi bia afa. Okay. But I know so no say Bible mu Yakobon ka say nipa sumesi a na yo no a. But on ka say we na say we on tusu emfa de no hange. Ti say eye ohen a nyame difo koka twa no say esan ne boni a wadi nti no ye be obewu. Na otie nyame mane hu say ni say nti. What you say? O ka say ensu yiri beba no wa penso no. O mane siye. On live ade no hange. E wo wiem. Oma osisu dua. But say na kamya say papa prophecy na eba ni nyina on sisu dua. But it hangs. Say ena make a show say nyame ne kasa na mu yin gina ho. Ne. Ena no one bless nyame no kasa na mu yin gina ho. Enim de nyame kai. E kiro. Ba ya kan ya nyam wa kan ti de nyame kai ye no. Ena papa ye ka. Okay. No one force de nyame kai ye no. Okay. No one nyame kai no one so be kai ye. Enti say nyame mane hange ya. O be mana hange. O no so kan hange. That is it. Okay. Say nyame e ka say ena make say when say nyame ye bibia a sequence. Okay. A sequence. And na make say Bible mo bi ko to ye mo bi ko to insuo 7 times. Ade na go to mba ko pena no ho anfi. Kwatani no. Ade na go to mba ko na miensa. But that is the process. Okay. And your process. That is the process. Me unim me nya sofo. And I mean Bible mu that much. Okay. But kakra na fe fa mani so no. Ana fe fa maso no. And no ma be business be brewe si your Bible ma. Se na blame na ka esi a. Ke ebe ka so mo do mo so bonsam kwa de bi ma asasi so da. And tin am ka say e Christ for mo ya mo nya achi. Okay. Se Jesus and them na Jesus teacher saw them ko pam mo so mo di dwa wo ha. Ka de betin se mo meka. Ka de betin se mo meka for Jesus. E say na bouncer wo di papa chi a. And also you waka ho asem. Na so ye Peter what twese kan you so ye din. And I mean Jesus on Peter no na se kan she Peter. And so bouncer no so ye Peter. And I make say yem dem le si ya. Ka atwechi say ya na mbetwechi. Lack of knowledge my people perish. Okay. And no man Peter yesu kwa ma 3 times. And ko yesu ko ba e kwa no wanga se wa ku Peter. Wanga so Bible mu obi kwa to me dani obi to me dani obi shira. E di ma obi e di aduane e ko dada obi e di Jesus e ma still in second shira no. Ada nyame anka se wa ko dada obi na adi ma hye egu. Nipa adwen enye nyame adwen. Okay. Yeah, the adwen ne kasa. It's not me say if you don't understand the prophecy and a prophetic job now, shut up. Come on to okay, can't go say bia o. Na papa nshanin kom. Won shanin kom na mo ya nya atwu. Ye di si ye bra na ye bi na ye di si no. Bibi betimi aba ama wo papa. Ene mama part on betimi akom ho abom. E bi. Unim menya vision bi kra wo saade no. Okay. Na me nka ne ne. Me Owusu Bempah mfa say mama part be bokokoko be bi no. Okay. Sem me ne kasa me an interview.
ina mbisa about Oni Manase. Ase Manase if you abuchiri ba nde not okasa obichia na obi bi no kunama. But said the only thing first no. Yes sir. Nya me nipa. Okay. Enti na me ka say wo hwe omo a na ye bo omo pa so mundi papa na tem yina ntam me pese me body but omo na social media no they know themselves. Omo mundi papa na tem na enne omo na tene e presi papa no. What is social media? You know. Okay. Yeah, you know, man pretend say we now you okay. And also come on papa na say. Una ya host and answer na me host. Say baby, you tell me last one dey let you because when so far I am to say dia when so ashe die say we so benim. Because omo no mu di papa na even Manase mpokra ba out abeka say, "Oh, you sorry." Na nsema nkofo kakashe na no so nkangu papa no so ina opa chew. Ama na say papa be obi ni agada so for Isaac one bi ni agada ina o say time agada and papa obeka say bi papa no so no sorry. Omo na tane and I'm saying Yakupon di wachi a wo atafu beye den omo sabeji. Mario. Yeah. Ya sha won sakatwa. Oh dear. The way out for the past years no what me agina e defend eye papa Owusu Bempah. Ebi hu ni say ase o kan ni payroll so. Menka papa Owusu Bempah payroll so. When him say Mr. Tikasa ma papa no kana me hu no physical say da. And then I'm going to say about for some mamska. Okay. Because Mr. defend you about for yen ne. I'm going to defend you about for. I'm going to say about for some mamska. When him say me buy na ka me be di na term dia. Can obi anka say mamska. Buy me kan no pa o yen dia mamska. Just say bibi papa bi be film Israel ba bia no. Akotia da homeboa. So satem didie nso no obi hya da kwa jiska na wabedidi nipa natem eno so wo ho. Dipakon wajimi. Dipakon se be kwasia. Dipakon na dwene nya adwuma so obaji sika so kodi obi atem. Me ameti he se me ne won kasa den. Enya ade a maji sika obi o se bibeji watem da. Okay. Etia nyako. Enya Bible kwa na beka kwa etia nya memra. Okay. Eya dansi krum. Ade a wonya e dem ye da de to so. Na nti akɔgye mu sika sɛ me de beto so. Sɛ sika no kwa wodi a ɛyɛ no me. But wonum sɛ bi mo yɛ. O bebre yɛ. Ɛnta mo ka sɛ ɛyɛ gyimi ɛyɛ no me. Okay. Sɛ bagye sika na kɔdi obi atem. Ana kɔtwa asɛm to obi so. Wonum sɛ wote wo nkwa na so. Yes, wote wo nkwa na so. Because according to Bible no, botro bojo entwanto so kunsu na titwitwa sa nyoma ni na ya de bia ye Bible gensi but unim asofo no eno so no mo ye okay se sofo hu ba asema na nyoko sofo be kale ya adentia e bia level no onu ntumi ndu ha na se wontumi ankan no bi no but ewo akwantuo na yetu ewo be bia nyame to bia efa but some so kan ho bi o Mary because why you selective of asophobia who can be mawo any omo won can be fama but suffer ben na me can be mawo so for omo amehu say wo kama omo pa Rev.Owusu any papa Isaac Owusu Bempah obi no so na me can be mawo inte ye den na wo sesa wan dey no obi na wan sem bia ma this time okay me go one side o twa ha okay Papa Bempah dey buy am because wa kwa gada oni ade don bi say me say oh nti na fine me say enya fine but nchire mu ho and no about because at the right time oba be chire okay that is the issue one upo obi asema na upe na asem so ye bibi kwa na wo kan wo agenda utrima you say but you say with cautious okay and he say no o di agrada di abefami na me misa o say dockets no baby a dockets na kodi no da ben na ebeba ti so nko bi za tori jena okay wonje munim that dockets na and that docket and ye adwuma o court ye adwuma e court obi no di ya court and na omori di court asem akone aba and na court to feel say this is my decision and this is what I'm doing. Ono till baby no don ye dey.
And I'm also not my buying was so. Why are buying? Yeah, Papa Owusu Bempah na buying na was so. Na buying na was so. Sana mu The party na was so. Sana mu na was so. Sana mu Say the party na was so and kasa treatment on common fema no. Enu ti the Ghanaians be na hu say some political influence be e wo wan enu ti na so far no up to now case no yentimi ehu na we ye baby e ba. Sister. Yes. Say enye no kra na eni Ghana ha ka this case enye case. I can say treat to that level. I didn't know when he said your case. Meba. Mako bi ho. Okay. Mako jina ni fie ni. Se pie na ba mebo. Wen pie amba. Wan konso keke. Miko kunipa. Ukuri tu. Obi ewu. A threat tu. Obi ewu. Threat tu. Threat tu. Unim se Ghana mount me fe tu nko bi fie sa. Meba. Na papa ni kutatu. The boys no mukuri tu. Ina msita papa ni kutatu. The boys no mukuri tu. Unim asem wo court a eya na yen cheda enka honsem. But se Ghana se pese mra eye adwuma ye mamra na adwuma na ye nyai saa order from above. Okay. Obi use no selfish interest and fan punish you. Okay. Criminals no crack ho. And if for the criminals? You know them. I don't know them. When the time comes. I don't know can it is here. When the time comes, you will know them. Okay. Criminals no omo crack ho. Anyway, I don't blame them. Say so when I out on Sasani. Na say so unsa and I don't. Why nine na so the inside a Sunny? Oh, yes say uba pesimiti be wo. Me tibe what put chire. And I say omo hwe no omo tibe na say. No omo personal score. Edi treaties papa ni na no. Wo de omo wie ye e be kan say. I have for na do personal score e treaty papa. I was saying the best danduru on you what I must say e danduru wa. We shall see. E danduru wa. Okay. We shall see. The prosecutors no and na omo use omo yi dictate papa no ana say the complainant. Yeah, children crossing them court to cry so almost started some mishandle. Because maybe say if say me the trompo abegina fie. Okay. Na say me say oba abeshutu. Na say police abechimi ya. Enye mla na ese limit. To extent say me say me yare a me da hospital in paso no. Na mo the handcuff abebo me inside their board bedroom e ka tell say order from above. Nyame tiasi nko ade. Me de biam ka se ebi mu bewu omo pro ansomo. Ebi mu bewu a nsem bebe na si. Ebi fa pens ni. But eya no mre fi enyoma bi o ma ya etwam. Eho aso twen. Na attach omo ma ofasa nyoma ni nem. Obi anya perfect. Me nka se Papa Owusu Bempah 100% perfect. Obi a wode nenso. Ana nyakopon bebu na tan ya ye ne be che nyakopon so mbu fa mu fa. Ana me no mienu nyam ne yehu ne dan be to no asem na ye di akiri. Okay. Me Papa Owusu Bempah mpo na mama pass off asem kakra. Tauchi aso. Na me jom kwa. Awon kwa solida. Aso am ko na go phone invite me. Wan kasa de on fa ho ko sha solid bi e mu ntro wudin wo book. Se ma solid e dware se me timsika komaso ofu dia kotoka. Onye. Na wo kura ngwa yenye bia ba wayi ase aba be somo abaye wufu somo ya. Me tiase den na me yema me amewu. Ha me wu a mo hye me. Me tiase den obegina be wufu somo be. Wufu somo be. Aha, wufu somo obegina me. Enti Papa Owusu Bempah den no ye wa mo afa asofo no ebi asem. Woni ma kwenti a me kasa me pe Papa Owusu Bempah no obofo asem. Asem me machire mu a enye se bi o mama me bibi o. Okay. But who say only the only asofo a ye dey nsem ato om so. The same nkofo na ngasa ba out. Abeka say ye boa na nkofo myopia se wan ye odi asem to obofo osi. Aye ti ni ko tu onu aba abeka so oboa ni ade. Mina ko ka so.
Papa Owusu Bempah go for be notice. Omo akra san ba abontin. Asakra so manas mu de yi ba o. Ebi esipen. Ama omo aba be kan say omo boa. Eno so me na go ka chom so omo ka so omo boa. Eno ena ma me ka say oh said isusu boni ani isusu for omo hu ni na so omo ankasa aba out so omo boa de a nipa hu nipa tun say nipa. Because omo kan ya me ejiji. Ba wonim say ebi mu nso e wo papa side a omo nso omo say ada asofo no ebi. Pacho anya me a minimum. Yeah. Na papa me kan chem so ko tu obi ka so omo say wo. Okay. Na me nya sure say papa be tu obi ka so omo say wo. Okay. You know, so we are fighting my papa or fighting on his own or her own capacity. Okay. Obia bibia de kro kan ye ne ya. Oko sisi ani ye kan obo le wansem ya. Do oni na ye adwuma but you fight for him. Okay. Unko kan ni ngum nko di na tem ngum. Definitely you will defend him. Yeah. That shows how good you are. Okay. Because so we share show ni wana bibi edi udi wo yense ho. Ana so say obi a wa your papa pen. Oh, Mr. Baby edi wo yense ho. Me ka bibi di esinkofo bi di so. Baby edi ho bi yense ho. That is the issue. Na baby mo didi ho mo ntimi nse ho. Papa oboni o na say mo kura because mo didi ho ti. No, Jame I go bi di enti na ma ko fa ba enti no. Bisa sa be enti na me ka sa. Me bisa o say ya ma bibu si debi. Which means baby o didi no won say ho. Tie e na me ka say. Eyo. Because anya wan no dia ne bebo. Me batie. Ye do say ye ka omo a. Okay. Almost say papa na obisa me say go for bi so fi me come. Eye papa Owusu Bempah come. Say go for. Yeah. E na me ka say wo boss. Won't me go jina baby enko kan no wasem bone wo ne ye kan no wasem bone kra bi bi di no yes e ho. That's what I'm saying. Okay. Enti say me boss akuni pa kra na wo me ye kan na me twa tro say onku nipa abra me so nim say waku nipa eti amara. But cancer boss akuni pa na ba for wo so a ya go pon ma otri ama wadwene dem. Okay. You know how to say it. And mo use my dwen e na mo de nam papa no de enya de a mo ka say papa ya bone a mo be de atumu ta. Bone wa mo kai wa bone ben. Am come say dem kwa ye kwa mo de kwa ye mama. Me bo. Because me be Matthias. Matthias. We are prophet. Menya prophets but me prophetic ase. Pato, and your ochina prophecy. Why? Ochina so me no me ma prophecy but me ase. Ochina ma prophecy. Le kama e dia. Me say ochina ma prophecy. Nyame de ma me amaka de ajro. Nyame de ma wa na wo be ka na so nyame de ama no. Hey, that you want to challenge God. I'm not challenging God, but when him say and I'm the one who want to tell nyame kan show bi so. Enye me bi wo ho na say ba nyame de nyina yesua no. Nyame no ye read. As you said they read wo nyame wo test fa. Wonim nyame no. Me say me nim say dem say me nyame fa. Yima no wonim no ane da bi. Me nim nyame so na boss so ba asase. E na da bi. Me nim do ye bi. Wonim ni oye bi. Enti so bi be catch all say. Sunsun fufuro na boss so ni asase a wo be defend na say wo be. I don't know opinion. I no opinion. Dia me nim hwe ediane e bi su ma me mo ka say wo chiwade ye. Say you wo na dey to Hare Krishna man ka wonyi nka Hare Krishna. Enso wonyi kokodi aduane bia ma me ama obi da e wo ni fie. E na me kai say ebi nsi me ma mo ka say dey. Eye machi wade. E wa chi wade because okosua di. O se makosua. Makosua na me sua no ni say me di na me do. Say nya me do. Say na me mu na o me tiri mu. Asa dia wo no alo mo bi test. Na wate wani. Wo nko na nim da do mu ye. Okay. Unko na ndi ododo mu ye. Eti mo na moto mo de mo kwa na mo nim ni akwaso o mo camp. Eti na me ka say mo de beba bonten. Whatever it is. Owusu Bempah is still Owusu Bempah. Mo nya Peter da se mo be yi papa ma ensi. Eti no final words for to na ya. Yeah, they can say mo am time papa ni na no mo wie ye ba. Omo time papa ni na ewie ne ba na omo ngasa so musa ni so mo wie ye ba. Na papa no will still go on and go on and go on. Because obia de bia no oti ho dwene no ho na oba wa dwene se wo de okoka bibi e de tia no e de ase no iti papa ne boni a oye ni se oba ni sem e de ma am Roberts ni akonfo na de boni no ama konfo kwa be di na tem onu no osum ne nyame o opa de nechi opa me di nechi onsum a obi an so obi an be di nechi e na o man the prophecy no ka the plane also pa gidi opa me gidi onsum a se gidi e na nya wunti no ye o ma prophecy no opa so ho akonfo e ye wasem o so opa koma wo de
So say her, so can say MPP be win also pa ko sham come say nyame say NDC be win and CPP be win Adamaku. Tio. Yeah. Me da si nyame hira. So me da si nyame hira. Say wa say wadade ani madi nkomo. Na ebizu senya asem ne enkanka ye den ye. Ena ye ne eyi sakraman edi agoro. Bible say ma ye ntina eye fiodifo etina bia e Christofo entino. We are yasem se be what ya see papa me comment section ase. The like you dada. Yeah, that's so because ye chat cry if I come say to krom cry. Try we me ba mama kan we fast do. Ghana ye de nyaachum. Ye de nyaachum na de sum nyame. Ghana ye de nyaachum. E na de sum nyame. Se ukoto se obi po anu wi. Now be say o sacred papa na. You can go there and go there and go there. Yeah, what you say Tio YDC, but as I say, yes, I show the YDC, but near me try to say, unim say obi influence. Who say you are a believer, but obi on your believer and influence it to me, actual Marco could be convinced. Then you are stupid. And also, so if you call yourself the light and so you under the darkness, then there is a question mark. Say if woman obi influence darkness, no many cocaine and naughty for so many good years. You can never tell me something cocaine. You can never. So me pay na anu that na me pay na anu. Who tasty and am want na want to asu bi. Me tasty po na ma who tasty and am me tasty po. I'm not a fool. What man auntie a wan lady. Me can say me jimi. Smell plan found. Debi. Oh no my ya. Me ba to ana fudi bia ya shawo. Wana fudi ba bia ya shawo. E ko yo no be bia ya shawo. E ko yo no be bia no uni. If you can't tell you no be kan. Oh na shawo. Madam. Me say e na fo be bia no na. Am ya shawo for. If you offer me some you do make us all ya shawo. Me na say na madam bi eni wanu mo ya shawo. E ko bi so mo be be. E ya den ye bi a me mo shawo. Ko fa shawo. Me say all my own is a circle. Of the class or go circle. Every jina La Paz. Every jina here. I will be here some obi na ma. O hwehwe ni su ni ne ban. Ane niam wo ya san wa fresh any pan so ye wadan. It's never done. It's done. It's never done. It's done. Me say mo papa musu Bempah say dem ni me ku ase. Ahafo. Aha, and Empress. Medium AC, your other social media platforms, Natio Plus, the internet show you. You're subscribe and like and share. Now for so and Kevin Macron, you ever seen a share.